mukoro gwo kutongoza empaka za Eid Manzari Kickboxing Championship ezirayetabwa mwabazana hagati ya Mbarasita barukuritana n'aba Kampala gwayetabwaho abakuru kurwo mu kigombe cy'urukwembero muzanogu omwihanga hamwe n'abanyamakuru ombazana babarumu yabarumu ausimbata urukuza kubana Rita na Ronald Mukaro owagaba boxing gym kano mukoro gutakahwire abakache batambukirane bikonde then fight eyingarireho n'inkuza kurwana aruna kurwakirwa Idi nabo akina nimuni bagambira opponent nguza kurwana ogwo wa Kampala ninza kumuchallenginga munonga akurigirira ubwo namureba karengu nisuwa diru kaweddemu ubwo n'umucyara wanje uno kaweddemu ubwo n'umucyara wanje ninyenda kumubiya biyampora mbaze musige ndukumukisinga na twakisi mukisinge naeza mutandike kakwemu babutomba amenyera lero musajja ucyanga kubagana n'abasajja ndoza badalwana n'abakyala era gudde ku mpologoma sina mpologoma dragon era sanze dragon twambo awoza mwagena kumpasa biki tagena suka round ya kubiri agena gwanga mulambo bamubalire ngandi wadi mpozinze ausimbata oitabira umundu anuzwingani ikumeza azanire asingira umurundi gumwe gonka obuyaterwa Moses Gorabitu ahanda asingira abazani bona bamani abarumu Karim Hassan omunyamisiri Martin Ochebe omunyakenya Mwishe Mugwira wa Tanzania hamwe n'abandi kandi we Mukaro omundu ani 11 zazanire asingiraho 8 yasingwa gumwe endize ebiri yahendera bagwire kikazi Gasha kwa Edwin Ram.